بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وكموري mjihunda wa mwasiwa ya Komori. Komori mjihunda wa bonzemo ya Komori. Serenge fursa inu ilinjeni wanese mirongo zivanu ya husu video ikawa naifanya usiku wa juzi. Baada ya video hiyo naifanya zentuzarani zo huja itia polomiki mkini hayo de namna mwanadamu ya ujobwe wa mwanadamu ya ujwa hudirwa mtume basi de mre atole nyungo avonge selone ze renseignement na ziparisa harumeze ngo nazitekeleza juzi ikawa wajibu njendi nreje ivanu sinaurenga dakika zinchi au ka habitude tizia ufanya video masihu shaika wajibu ulihonde video naifanya zensu zarani zo huja za husu ya misaada ikawa ngenda haruma ya shesu wa shamaore wanusi wanadamu rilobanu rajitole ya rongo wa haruma zerezo zenu ngeladimu manadamu ya elewe ukanaeka harongo wa kalima ijai hundi hakana ila tide namna ladimu ya rongowe ya jia jirektifie abonge etika kusudi ni jebanu njeni rektifie makalima na tekeleza haruma zentu zaranizo huja ya husu ye misaada ikao nde ikolekte wao iwe wao haruma shesu wa shamaore abonge yabo wa Komori ranyi mwanji ya banu habasa ranyi mjohunde bahati mrangalie usoni hore ndao ranyi mjohunde bahati mrisuive haruma ye page habari za Komori do mbushirani bahati njema mahalaoni kaudo mjihunda ho rimnikeni zentosa za Kiislamu mwambie nika assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Hamade namna nazone savan mtuanza ni kemle haku shando uonesa ukana zensurarani zo huja mbisenga sayaruma ntihunne ntano fikiri kantoshela nai tifanya video banu titoa makalima tionesa ukana ya upako yatendelwa ni siti jauharia wafanya wafanya wa kolekteu misaada wa behe arme esheswa shamaore sha tijati jitanabahi neze renseignement na ziparisa ngam confirme banu habasa ukana yezerungo na zamba zilati do pako ti cible opako parce que ti cible opako shahu kweli ila eze evenement zijiriu za husu misaada ila tia ho opako demana na renge initiative ni jebanu leo njeni wonese ukana makalima na tekeleza zenturarani zo huja zilambo seti huru za renseignement na hili naelewa shasa elone za renseignement ni loni zo za kanti rasmi Said Abdallah Mshangama Mwenyezi Mungu ya jumhanti na mu hataale yakani umuri mle insha Allah. Said Abdallah Mshangama hakreye grupu ikao miongoni mwa grupu hiyo zinrongo za kaza jihiri wakati wa covid ye grupu indai kaudo parwa anti group anti covid wanruao wao ekale wote jati cible siti jauharia parce que siti jauharia mihumjua he namna ya hahe harumaza activity za henti ikawajibu tiparsaza renseignement nai linje banu jenu wonese ukana holi hoya ukati cible opako yeze
evenema zijiri huu harumayo misaada eda haruma shesiwa shamaore ila tindrongo ya husu opako shai opako ngwa omengoni wanachama wa opako ngwa oyabo ngwa harumu msaada uksha mwanzo nione sukana vanunja adirwa hovumbua Siti Jauharia mana Siti Jauharia yende coordinatrice wa he kolektifu ya usaidia ya situation iliyo Mayoti abongeti ka ukusudi ni jebanu njeni wonese ukana ti parisa za renseignement nai ti cible ukana do opako chasse lone za renseignement na ziparisa za kanti nroki rasmi yabo ti dirwa tikahuja ni confirme vanu ka Siti Jauharia Shihabidin yeye nde coordinatrice wa he kolektifu ya ho wandu wandu wajitolea wasaidia ho misaada harumashesi wa Shamayoti nionese ndondo banukana wandu wa misaada inu ikao Siti Shihabidin mrumshe wa Abdallah Shihabidin yeye de coordinateur wa he kolektifu ya ho wandu wa kolektewu misaada inu shaye wandu wasaidia wa misaada inu njajo shinda ni kentibanu ni wavumbu ndondondro haukawa ngwa wenji group ya ilona plus ya 400 person ngabo group hiyo ngiona 400 person ikawa ngabo wandu waenshi ubonze ngabo wandu waenshi ndani wandu wa masiwa ngabo waenshi ubonze mwe Komori ngabo ani wanadamu wakausaidia zelongo hizo ngwa wenji kiasi kutosha njajo shinda ni wasite bana shado uone saukana mengoni mwe wandu wasaidia wa misaada inu hamada wanu wakaubwe grupu wakaubwa yani wakaubwa kamradu jwa usaidia anlinyi wanu wandu kawo hamba wakana na barikishe masiwa waoba kwa jarenga fumvu chashi ngabo wandu wa siasa ngabo wandu wa mapolitisien ngabo wandu wa societe civile ngabo wandu wa shainu ndongoza za toka usible wa politiki itoka yonti selone heli na hunda za renseignement abonge tikaanza nje banu leo ntina wakati winji wa urongowa katudo tokana nione ukana zenongo na zone saukana ngazi saidiwa hadzina la ho opako tidena mnaila opako tido wasaidia o misaada ila shanga wandu wanachama wa opako watanganyana wandu wa henti kamili wa heze diferama il wazimana wa Komori walio harumashesi wa Shalarengo ngabo walu harumaye dunia kamili hata ngabo walu wa Marekani ngabo walu Faransa warenge disposition za usaidia ya situation kaunde ya ijunda wa Mayoti leo abonge tikaanza jeno wenese banu ukana selone namna na hunda za formation abonge ikao permete nje banu leo wanu le hazelera zinu nitaesamaha holi honde namna naonesa ukana ila misaada ya he opako wanduwa elewe ukana nja kusudi huzamba shanga mjuo ne namna na paresa za renseignement ndo abasa ukana wanduwa he opako ngwa uharuma ngwa wazima na wandu watojanibu fulani watochama fulani watanganyiha wabwe grupu hiyo haini mndu hakaushinda yeto ngabo watu wa mali tonchashi ngabo haini mndu hatoikia siahe njajo shida nzabe banu hamadizo na hamba shanga muamini ukana video naifanya naonesa kado opako ilatido opako shawanu wandu wa henti kamili ze different person na wandu razade na wandu ume watanganyiha wafanye msaada haukabanu ngaranzori yale wanenro ukana banu wangabu wa maore walona fami ngazija ngabo wa maore walona fami mwali ngabo wa maore walona fami nzuani heze janibu hizo zonti pia watanganyiha ili wasaidie wa hui yesu cheso kaunde ijihundra wa harumashesi wa Shamaore yurubana ka ukusudi injeni fanye video yenu nione ukana mimi njaka ukusudi ni jazizie mndu mimi njaka ukusudi ni tukuze mndu shati ka de namna na partager formation de namna na zitoa shabona jana dina hunda formation zindo jina ni juao kana zina hunda kadu ya bili zinde ze formation za kanti krasmi ikawajibu njebanu nizidenonse nionese ukana tidirwa
yende namna ngamtao samaha namna nafanya video niwonese ukana misaada ikao yendao maore yangu hao haruma matajiri wonsi wa henti rama rawandu haini mdo kiasi yahe njajo shida nzabe banu hako wandu wa uwenchi amadele na anise video shatu kanza jeno onese banu kana ula msaada wa kao Siti Jauharia Shihabidin woide coordinatrice ya hantiwa ne collectif wandu wa collecte uye misaada inu shayu kati yabo hadina la opako yodo na kanza njeni ni onese ndondoro ka Siti Jauharia nge yabo ede coordinatrice shaye kati yabo hadina la opako shange yabo hadina la ukana wanuandu wa Komori jimla watanganyiha wafanye taratibu wasaidie situation ilioma yoti ya yeye haliwa ke yake coordinatrice wahe ya collectif yodo bahanda kanza jenwanese banu ye politiki ngardo jari yambera ngumaudu ye zahamba ngardo zamba hukangizo zinji ziloma siwani shaika wajibu njebanu njeni wanese hizo na zamba juzi dini rectifie hizo na kaujani wanese banu amtukaruma zerongozi nuni zamba obanu ngamo waro premier cargaison ya he collectif inu ya hoa Komori wandu walunga zijao walu Faransa walu pia inu na wamba banu wasa premier cargaison iwaswili mayoti riono mbabize video riono namna zerongoza rengo disposition bahata ngabo journalisti wa he TV5 Monde ya lo yabo ya ka filme ya ka wonesa ngamfikiri kanga jobira TV5 Monde abonger kanzaro wonese banu kana wanu wa Komori wajitolea bien sûr ngabo ekote ya fundi musaada mbali wandu wanga waonro ani zenongo pia lonizo la kanzaro wonese banu shanti na zinji za hamba leo tokaanza ni jeni wambe babio ngarjo wona na maudu kamgwa benzeri inji haruma izoro konji ya comme d'habitude shaika wajibu njeni wanese banu ni rectifie izo na hamba haukaya ikawajibu ekaleo inu jari jihundu kanangari shili waone ne wandu wenji kiasi ya utosha harumenti ne namna rarongo wari aminu kana kachide namna ladhimu rongowe ikawajibu jebanu jari rectifie izo na hamba juzi ngarjo wona na tena kamgwa benze. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh wa nafa minkum.